eso enti awia yi ye ma ne so na fe ya bod na abodin. We Lord multimedia se men kanchira wo se inei se opese we ye photocopies ana se opese we ye t-shirt opese we ye banner posters ana se inei opese we ye printing bia omo mfidie egu omaso ye a inei ukodu ho no ma ade biara ye de computer eye de. We Lord multimedia for so ombetimi ahwe no oma ye ni nyina e de amount afei ebia was any BC resource e base pam ko no mo check amount. We Lord multimedia ebutumu ewo Adukrom Akuapem tieniye owo Adukrom Akuapem matadis asoda no enchempe e na ombutuo enti neya ne se obetu anamo na afei ade bia we your companies wo pese o ye t-shirt Emma company na me ha wo ho kra fo ani kirem ewo We Lord multimedia ewo Adukrom Akuapem me say omo ben Methodist church pe omo ne omo na ben pe enti bomodin say nei esan say obisafo enyira kwanti no me de omo ahomatrofo eba be ma hu na afei watimi abomodin no afre We Lord multimedia say wo pese wo ye bibi wanya yie wo ye wedding bibia obehwe na waye ni nyina kama ba bia wo no na ode atoka mu na ode abrɛw say kama na afei asomdwie enso aba ede amount banesi sɛnea ne kase atie bia no obehwe na waye ede amount say kama frɛ We Lord multimedia ewo 050 402 7642 050 402 7642 and also bet me a friend 0246 93 9000 0246 93 9000. We Lord multimedia omu peye bibia at the amount say kama Aja Ferry Herbal Center semi kanchira say nei yare ya yare ya inti nei for any chiremu ewo Adukrom apred kwantempo ne so eho na Aja Ferry ebutu ansana ubedu memfa ne sa wotra obede kakra pe wode wani achira pred tra obede kakra wotra ha wonsani fa so wonsabenkum so eho na Aja Ferry Herbal Center ewo bisa akwala osunya kasa se ope Aja Ferry Herbal Center obeso wonsam no de wako na fe wako akokire wo se ha na Aja Ferry ebutu wei Aja Ferry de maso na hwe na mahu mi ana meka kire da se du fireman mi akasa na mi di no dance akire wo me Canada wo se ebia nei se bia yare bi akekire wo de wato ho fo ani kire wo eya habama obetete haban ama aposama se ginanom onum wie ya krei na wa sore wo yam ekeka wo yade biare da wo na ne de be bom kra ne se stroke akanwato fom ene ya ma mutie me stroke akanwato fom nyina mo nse so mu ka mu mo fom ari nkyerem ewo apredi kwan ne so Aja Ferry ebutu ho ukwa wo se waba eno anse 7 days no wa sorry na wona ukọ ba bi fa akukọ bra na fo dwan bra fa na ntwie ni atrukuku sano man David Aja Ferry nya sano man bi ho wonya du ho no ma na wahwe na fe watoto no ma nyina e de ama o say kama min Canada o say utimi bomodin na udu ho no ma ayaresa ebeye wodia tienie ayaresa ebeye wodia enti fo ani kiremu ewo Adukrom apredi kwantempon no so ha Adukrom apredi kwantempon no so eho na Aja Ferry ebutu na nia oka ne se nei se wo ye oba na awo ho aye den di ama wo de bosso enya ye oputikyere na hwe agu wo ye bia enya ye a for any children we Aja Ferry aso we no 2 months pe kakra na dam na fe wo de anmonyam ama ote asofo nyankopon wo de anmonyam ama ote asofo nyankopon na fe bibia atimi akoso yie nso e de ama enti for any children we Aja Ferry aso anointed best buy ebutumu e wo kofodua krase 10 kwanta enomwo wo ya baba wa abrante wo fie obi besra wa afiansa na wo kwakosere plate wo kwakosere blender wo kwakosere microwave dabi anointed best buy semi kanti o sanu mani nyina shop ni ma say den for wani chirem e ho wo kwa ni nyina
ɔbɛpɛ ni nyinaa bi ɛde ama wo say kama sɛ wopɛ microwave sɛ wopɛ kettle sɛ wopɛ iron sɛ wopɛ blender pallocks ahodoɔ bulbs a bluetooth wom wode hyɛ ɛhyɛ wo dan mu na ɛsan bɔ wo nnwom ne nyinaa anointed best buy akwase sɛ ne nyinaa bi ɛde aba bɛgu hɔ mesrɛ wo ebia na wontimi ɛnkɔ hɔ wobɛtumi afrɛ no na afei ɔno a ɛde bɛbrɛ wo ɛwɔ baabi a wowɔ bia enti frɛ anointed best buy ɛwɔ 0544 970 330 0544 970 330 SB Anointed Automobile Service 7 country was our car no ho adwuma bia fabra na afei ɔmonhwɛ na ɔmontoto noma ni nyina ɛmfama wo automatic transmission programming, auto-electrical works, automatic transmission repair, and now for general maintenance and service, alarm installation, control board programming, and now for key programming. Nina, for any chum, honor. Now, afe, I don't know, man. And then we producer, DJ Zigibi, I show me the hero, so I say, hey, Edda, Kajagum, and I'm so. Me Kajagumsa, now all my fans, and I'm so. Me can't eja Edugumsa. Hey, a radical coswa. Aye erade enti nyuma ku awodo amabobo mudi a kire wonyina na no omo ya aboafo kase a omo kita ya asimu ewo akuma live worship ebia na wotie yen senia mani ginya mesom ho no obetimi afre na afei bibi kakra wo ye bia no ya hwe na afei abɔ ho dawura ma senia yesu nso oya adoye ma ye no sa na okuma nso ya so ye adoye ama ya tiefo enti bibi kakra ya no bekasa na afei ya hwe na afei ya bo ade to de ho dawuro e de ama no wanya bi edidi na wo de ahwe wo ma ene wabusia so nyame nhyiraw awie se watie na wo de asopa ebe ne sa enti ye ne sa na enoma nyina entoto yie emfama na me ne me ma mienu prophetess ene Abigail ye minister ena Ruth enso eye prophetess me na da o machi eduru papa ena David nso obebutu keyboard nanim na ode ne mmasi so bompa ye se urade mesrawo boaye na enne ye tiefo enye nhira utimi hu se honhom no eje adwuma yie papa nyame nhira mo se abreni nyina no boni yen etena se na afei ye de okoman live worship no e de ebrao okoman twi hu nti e na abreni nyina no obomoden se ye de live worship yi ebe brao enti nyame enhyira o awie Revelation chapter 5 fa Bible no Revelation chapter 5 baby a wo ofie bia no fa Bible no na afei bie ekọ Yohani adisam no eti enum na yiyi mu a eye du baako no ha yiyi mu a eye du baako no mesra o fa Bible no na afei bowram ho na me hwei na me ti abofu bebre a watwa ahimwa ene atiasefo ne mpanimfo ne ho konton ene won ano isi empem ne empem ahodo empem na wode ene kase gwama a wakum no ifata se oje tumi ne ahonya ne nyansa ne ahoden ne inidie hallelujah enti ogwama wakum no ofata se oji enmonyam ene nase ene enmonyam ene didie da enti sa ogwama no wotie bi sese ya bowram ewo Facebook na search Akuman Radio 97.1 na uwram wo YouTube nso a eye Akuman Radio 97.1 bowram wo ho sese ya na afei wo like ya na wa share page no ena me pese obi biara otie Akuman kai se Wednesday ya betcha wo credit efise matiefo manager mo ho ha Christmas new year nyina me nim new year me producer DJ Zigibi ewo ho ya betimi aye e de ama eti share amanipa 5 na wo share amanipa 5 no na afei wo jaw comment e de ato ho na afei ye de ani ehu se wo hia se wonya credit na afei wo didi djuma e wo Akuman live worship so nyame nhira wo se awie wo be sa de no Abigail nyame nhira mo awie nyame nhira mo na enei wo be hwe me ba Abigail eti a wa chekere de agu ne kon achi a no kurani
Utimu say, I say, yes, or anybody near the papa, I say, now where the me made it. After the omu to me, papa, men Canada, and a root so upon a bottle say, Chinchane. Aha, Eti Abi, and I wonder will lead the attack, no, now pay Yako, Eti, yes, sorry, a radia, what's yassi, yes, sorry, yes, sorry. Onyamea opeja nensana epo a ebo asorosia yedi. My God. Onyamea ne ma eko nsori ma oya yen kaikai fo na oyi ye fit san sori ni mo no. Me no mienu ye be sori no. Sanya me kro na so na ye koda asewufo no. O ma na basa bi kan yen e ma ye sori. My God. Sanya me kro na hye ye adwuma so. Asa hye ye nkwa eso. Asidan kuto na wose edum awrade. Isan so. Wasorohene Jeji waya. Oh wasorine Yada wasi. Ah yada sida. Yadi every side, when I say, oh, I just every side, when I say, I say, what's so ruined?
forever. Every open make us all you make us see. When you be all too full. Oh, you be every you make us see. Oh, you be all too full. Oh, you be baby, I know, media me to me, Mano, I don't see a Urade, Yadi, Yadi, Baba Forever, I open. Oh, Uradi, Yada, I say, I never did see. My God. My God. Now Bonia. Already the way I brought you to the soul and not see a Budate. And we say, I come. So what is a good pity be a my God. I want to see no more. And I'll say, no, I am at tomorrow. Yadi, I can't forever. Around fire, I will bear. Oh, I will cry. So Korean, what they have also said. What do you be? I don't know who my bro. My God, my God. My God. Can't a me and also die. And if one of for the war. My God. Ready a pleasure with you. To me, put to me the way. I am Daddy, my God. I hear can't imagine me and also die. And if one of for the war. Ready a pleasure with you. To me, but to me the way. I hear you are. Daddy, no more so. Yabasawa, you know, and you walk around notice. Walk around notice.
To me, Ben, I would a casa. Oh, when you to me, Ben, I would a casa. Oh, casa, man, this is your. Yes, he went the money not to rest. I rather to me, I can say. I do, I say, and to see about so, yes, I read to me, man, I would a casa. Oh, God, I tell you, Papa to me, Ben, I would a casa. Oh, God, nearby to me, Bamu. Why no money not, Teresa? And rather to me, I can say. And what I do, why I tell you. And what I have a coso, Yasomoda. I have your money, Mammy. I can see it. Your money, Mammy. Your money, Mammy. Would you mind walk? Ah, your money, Mammy. Why you can see it? Your money, Mammy. Would you mind it to me? Be your money, Mammy. Everybody, your money, Mammy. Why you can see it? Bienvenue mami uno, bienvenue mami uno, unumani wakwa, bienvenue mami uno, wayere kasiye, bienvenue mami uno, unumani utumi, bireye, bienvenue mami uno. Rather want the sorry sereno, akwa ibi mo sere febiye. We are not so much rain. I'll find the quarry and the car. When you should be a sino, Napo, Yano Miami, Sasutino dia, Asiara, Nano, Arada. On any we are singing a high. Oh, sorry, and my God, yes, we are quite a moment for my God. I remember when I was bringing up Sada for our soy. I told the Sada for I said, I want to put us up. I see a Betty. Now, what do you be? I don't see a Madonna. Mediana. One is right now. I quite the Musira February. I am a pastor, maybe I'll surrender. I quite no quarry. When you shoot it, I said no. Napo, Yano Miami, Sasuti no dear. I see I know Arato. Oh, no, we are singing a heart. Oh, sorry, yes, we are quite a moment for I am woman. I want our bringing up. Sada for our soy. I told the Sada for I said, young man, I'm ready. I want to put a soul. I say, young Betty. Now, what do you be? I really have done away. Never done away. Never done away. I really don't know why I'm a son. You don't know why I'm a son. I don't know me the door, no, I am a son. I don't know me the door. I don't know. I am a. I really say I don't know why I'm a son.
Odobeni, 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 Ayawa, Odobeni, 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 Ayawa, Awawa, Ayawa Suri, Mame, oh, the crowd to Mame, hey, Awa, oh, Odobeni, 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 Ayawa, Obini me country nyamisa, Yadanasio, Yadanasi, Mama ya country nyamisa, Yadanasio, Mama ya country nyamisa, Yadanasio, Yadanasi, Yamie, Yadawasio, Aya country nyamisa, Yadanasio, Yadanasi, Mama ya country nyamisa, Yadanasio, Mama ya country nyamisa, Yadanasio, Yadanasi, Yamie, Yadawasio, Aya Mama ya country nyamisa, Yadanasio, Yadanasi, Mama ya country nyamisa, Yadanasio, oh Mama ya country nyamisa, Yadanasio, Mama ya country nyamisa, Yadanasio, Aya samisha na mitri, na mekai, adia waya. Ajo nyamie, ajo nyamie, oh, ayesa mechana mitri, na mekai, adia waya, ajo nyamie, ajo nyamie. Hallelujah, hallelujah. Ajo nyamie, Ajo nyamie, ajo nyamie, ajo nyamie. Saya sana ya tri, na ya kai, adia waya. My God, Ajo nyamie, ajo nyamie, ajo. Yesu Christo water. See Radio New York Command Radio 97.1. Oda a chance so and a way. Ye ready Yesu Christo. What done at the actual wolf here? Nipa edo esa and chena nipa do anwajo. See now nipa edo umpono na ebinum so person mumia also. Now Bible says Yesu etwam na nasuafo no ka ne ho na nipadom ka ne ho na abrantie bia according to Luke chapter 19 verse number 6 eba no say abrantie no ohun say Yesu ba no oye na dwen say opese ohun Yesu nanso na oye akwatia oye nipatiatia eti oye say obefudua na wohu Yesu na abra of food no ono de Yesu keke no kohwe no but Yesu a owo odo no ododua na so no Bible say man ani so awai awurade man ani so nhyawo ebra wonamu amane hunu a wonamu esu a wosu awurade man ani so nhyawo Yesu dodua na so no otie mu friend say Zacchaeus si fombra ene wo fie ena metena na Jesus abrantie bia wani da so asan na ni pabu se wo de wo nyobia eto da bia wodu adwuma bi mu a nipa bi ebu ebinum che ebinum ohun a esanse wonni sikanti esanse ene awurade me visit wo adwuma mu wo fie onum abusia bi mu wo ha
Ye ye meeting cry and fro. Tieni ye. Eya busia. O maame no papa busia mu. But ye bu nipa different. Ewa busia nim. Enne Awurade me visit wo. Ose Zacchaeus, enne wo fie ena metena. Awurade metena wo fie. Amen. Sister wo tie me. Jesus. Ebia na no man koyie ma wo. Enti ni pan shedam fa wo serious. But enne Awurade mesra wo. Send your Awurade do anti bia na se no. Na o man ani so. Na Bible say Yesu hu say Zacchaeus sha ho no. O ka che Zacchaeus. Emfa wo ne nipa ka fa ho. Yenim say wo ye wiki. Yenim say wo ba po. Ni Yesu ankasa minim. But baby a wo sha ho no. Enne me sesa wo shebre. Enti yentam na si fombra. Ana enkrofon ka say Yesu pa. O de boni ye ni say. Ena ukọ odi boni anyway ena ukọ ne nkyɛn na ukọ tena ne fie ena emfa woni ne nipa eka fa wo ho Awurade beba besra wo tie Yesu oye ade yie ye de maame bi be gina nanim Farisifo kɔkye obi ede ne be gina nanim tie ni pampa pa mu se ne nipa tie awiai se wo obi a wode wani beto ne so a ma enye Jesus Christ maame no Farisifo kɔkye ene wode ne be kire Yesu se Yesu mami yakoto no wadwama mmoso pe yakwa no daso tie ne bana omo che no de ne bai no na ebinum fi adwama so nra asa na omo ba but omo se yachew na wode ne bre Yesu no Bible say Yesu show mu di ena osi ni ti asese o twere fo me entwere ben na Yesu twere kwako mansa wa ukita ni pani ma wode ne bai no enra ukọ wi obi ade but na wudi obi abegina ho say yemu naten o twere wudi a na wa twere oboni a na ukọ ye e di asase eti ni pani nyina ho tie ni ye ni pani nyina gyina ho afei Yesu man ti so na kwaku mensa enyina ho ebise ohun se Yesu atwere ne di enu atwere ne kro no okobo ya asase enu odane ne ho ni odi ho so enu onu so fi adwaman so but wa ba be chiri obi de naba enti onu so ohun ne di enu enu okọ tie awon asema ewo mu ne se enyo oba ne nku na bo adwaman no be ma no ne yes ha de sabre no we he we chire nipa mu empapa mu ni yiwa udu hutu ni paso ni pa beti ya chiro Yesu man na ni so no o se oba cruise na wode oba anyway see here o se oba cruise na de oba anyway o se omu ni ho omu nyina akọ enne Awurade mankrofo a edi wasem wo sunsun nwane nyaw amen me se ina wiai Awurade mankrofo a egu anim ase no omanim mu ase amen Jesus said says how cruise yet me moved for Oma mu aten na Oma dwane kwade a and ya menso me move for menso me move for and me pesa me ka kire ababa wa bi a otie me emfa woni ba bi a wote wa bra akwa but ne se obema Yesu kwan ne wa ba nchen a nipa ehu serew obi say nipa asai ni nua nipa akire obi pesa obu ababa wa bi but ne won sem nipa akan enti ontimi muano tiye ontimi muano obi epesa owari ababa wa bi but obi akan ho asem bi akere no enti afei aware na opesa owari no why confused enne Awurade me visit enne wo fie enne Awurade betena Awurade se ba bia wo biara san wachi na bra na wo fie ho enne obetena radio ni Okuma radio 97.1 be say emfa woni ba bia wo de wa bra Yesu say enye abone apapa funti na me bai na mo adebone ye funti eno o ka kire se ye nyina sei ye nyina propro obi amane ye de nam ya kwan so adom bi na Awurade dikite why na ya papa ye ba ko pe on Jesus Christ ewia me kanfo ne de nam se wo de wani beto ne so a nipa nsam a wakafa ho nyina no ni nyina no Awurade on hwe saade no afutu a se Awurade tie nipa afutu a anka Zacchaeus ensifo anka Awurade du okra no anka betome na kan but ne me pese me ka kire se Awurade timi friend Zacchaeus e ma ne bai
ma one ne tonsa didi ma nkwaje ba ne fie dia ene ya nso ba bi a wona mbia no Awurade eto ne nsafro bra ne nkyɛn na nkwaje ebeba ofie enti ba bi a wo biara emfa wo ne ba bi abrabɔ ndu akwakodu entina se sister wutie me unware ebi abedu sisamri unware nipe ka kira wo chedodo don't mind them Awurade mre ayamre papa I am telling you me see Awurade say obeware a no dating no practice one day Awurade be sesa wo semre de ama me ka kire ababa wa bi a otie me awie ni se enyam practice bebre na mani paware enyam practice bebre na ma yehu ni pasubai I am telling you obi ni obi atwempna 4 years but when who is subanja ja o ware no na osu Awurade mama ware papa Awurade connect and tie ni pass wo che say enti for wakoma edi Awurade achi na for wani tu Awurade so na mani ba in comes a boni biara obi ahye ati awo no Yesu dim ya nyintum ya reverse san comes a boni after 2024 Awurade ma ensi wiye ubedi ye ubenya sumdue wo ma benya sumdue wo busia benya sumdue wo kru bedow wo yire bedow na okumai 97.1 mi be bia me phone lines no e de ama and na Monday and Saturday me kofa baby now in fact who nipa a year ya omo je ni nipa wo kwesi omo a e den na uchi ama Awurade she yade ebo wa ugu so ti ase no efo bi kakra bi o se mo kire e den na uchi ai enti ye kase ye da Awurade ase a enye se ye hoahoa ye ho but nia ye no ye pese ye kire se ni Awurade ayama ye no na ye ni eje ho enti awie obetumi ade Awurade ase uwo bibia opese o ka kire Awurade se onyema nso obetumi aka Awurade de oye yekodro nyankopon onye adwumasi wa sha adwuma passe 2024 yi ebesi wiye first 3 months e wa afimu ade biara ye wode ano Awurade ma won sanka abranti a opese o ware Awurade kwanete o mansi oba papa be se oba papa sister men tena fie nka se e se de baby adu de bebe bia ne bebe bia san ne bebe bia san esa sa wutimi ka kire Awurade se Awurade afi wei me pese me ware ni Awurade ni nkomo woni ni nkomo Awurade bebua o tie men ka se ne bebe bia san ukosia be ma obuni pa e ho na obo se de bebe bia anye tie nie usia oba otimi bunu kuruma no kurusu a wo be hu se ne bebe bia anye ka kire Awurade se Awurade won sam na me wo Wisdom and I'm Okuma Radio 97.1. Me bring the phone lines in the amount 0551 667755 0551 667755. Ubo Roma, Mr. Low Radio setting on a yeni come na young fan monyam any nidie and in camphor and for my tears for Nyankoponwa or Tiase na hini eda na betisono. Yan kanchira ne se en monyam nyina eye nedia enti 0551 667755 0551 667755 my yenio yo na pen na ofre me da se ofre fi hin ofre fi royal down yo awiai eden na wo be ka kire Awurade awiai ewo pempenso odi ya bedui pacho na awiai my some of ka kire me de be enyomoto what de be enyomoto mama 5 seconds fire enyomoto yo fire enyomoto my God, my God. Amen. Nami shira. Erade enka ho na on show.
na omo ho ban emfa ma me na me shira papa na me shira. God bless you my yeni o. Hello Mr. Abeji Mr. Say yin kan rade ayin kan rade Mr. wo frɛ fi hi but no prefer safro o fi safro jo awia den na o pasa o ka kire rade awia Emeka rade say me the rade say na no na do me bi ask me so twe ho fi radio no kakra bi twe ho fi radio no kakra bi ha ye ne sa mo why ade ha na fe ka to aso kan wasam no oh Debbie went me anyina so oh kafra Mr. Ofra no wallo radio ni kakra na watwe ho kakra na fe 0551 667755 my yenio Debbie mentonka my yenio Debbie mentonka 0551 665577 na ave 0551 667755 0551 667755 na ave 0270 1971 and ave 0205 8187 and ave no my yenio hello obeti me so say yin kan rade ayin kan rade me da so frɛ fi hi ati me prefer safro yo awia yi fo no manya ma rade ni enko me the rade say anu je ki for di se me ni mabutia yo nyame shiraw na onka ho no hwe wabusua so na omma mo ho ba emfa ma me wo Yesu ba me be nyom so ba ko o de be nyom to Debbie oh my yeni o ayin kan rade Mr. wo frɛ fi hi but me prefer the we from Rita Dewo ye from Rita yo awia yi eden na wo ka kire awurade awia yi ba se rade se me da na se be me ba me so how apeti ni ati ni mu ati ni no kwa ba me wa ma wa hu kwa ba me ni mu se ke mi dina manamo na me da ko ti ati kwa ni kwa ho se mu shi ni andi waka ti wa de no ka ma janase au mami hu na hini ne ne kane no amani aka no o de ka ho awurade ye package ni aka nyina awurade mfa ka ho e wo Yesu Kristo din amen. God bless you my yenio ayin kan rade Mr. Ofre fi hi pato me prefer abri Ofre fi abri isere de bata yo abri for awia yi eden na wo ka kire awurade awia yi eden na wo ka kire awurade Mary mi vinyam ya me ka funi bi episode of raw ni e kese me hwe de wa ya ma me mu ya re bo me a sa me wa ma me da fiase ya me ka ni se akim dan na ye yi en ka ni din konfo no awurade hwe wo so na onka won se ntaban asemfa ma me na onwen enoma biara ahwere wo abrabom abra wo yare no awurade nse wana mu emfa ma me e wo Yesu din mu amen. God bless you my yeni o ayin kan rade Mr. Ofre fi hi but na me fit afro when office afro wa frɛ fi afro yo na o 5 seconds fato wonyom ma hu se o pesa o to nyom no 5 seconds fato to no e ba che aya mi sonia Natia bibi ama jisa aya misania Natia bibi my God aya naduma onyam awurade nhyiraw amen awurade nhyiraw na ɔmoa na ɔma ensiw yie ɛwɔ abrabɔ amen le batum faming krama honorable no side semi chia no yate ebeka kire no my yeni o ati don kai rade me da se wo frɛ fi hi
Mpacha me kasa free de adobia ni. O kasa fi dawu adobia. Yo awia den na o ka kire Awurade awia yi. E den monyam ben na o Me de nyame ase. Se wa ma 2022 3 akwa na wie ya. Ma san se 2024 mu. Me da na so ama ma busu afo nyina bi antu omo. Medana se. Amen. Adobia nyame nhyiraw. Ene dawfo nyina nyame nhyira mo nyina. 0551667755 line no so aye hyehye wo ba so na se yesa mesrawo enye wapaye line no so na aye hye de amayen enti maye ni o. Hello. Mesrawo ba jibi so say yin kan Awurade. Aye yi kan Awurade. Aha, na fe twe hu fi radio no kakra bi. O frefi hin. Ifrefi dodowa. O frefi dodowa. Yo. Me da se. E den na o pese o ka kire Awurade awia yi. Awurade aye bebe mo mi pese me dana. Dana se o pese o to yo. Tuwo krom kasam. Ye tie o to nyom no. Enye gbeye. Nonye wa ma opia. Enye gbeye. Ike nonye wa ma opia. Enye gbeye. Nonye wa ma opia. Enye gbeye. Ebo de konye vie. Yamini mlia de sai. Ebo wokejo. Yamilo ibabau. Noni wa maubia. Enye beye. Noni wa maubia. Enye beye. Mochumi oh. Omotum. Mo nyame shirawo. Mauna shirawo. Amen. Maye ni o. Ayin kan Awurade. Mesrawo frefi hin. Me frefi 10 kwanta. O frefi 10 kwanta yo awia yi kofodu akwan so 10 kwanta yo awia yi enmonyam ben na wo de ma Awurade awia yi. Nani nyam se me Awurade ase. E won ne bambo tunkun. Na ye mu ye tunkun a o de kitchen. Dana. Amen. Nyame nhyira ye chia 10 kwanta fo nyina. Eya amonko anointed best buy na amonko to enoma e wo ho. Maye ni o. Dabi. Wentimi anyina so. Maye ni o. Mesra obeji me so say yin kan Awurade. Ayin kan Awurade. Me da se wo frefi hin. Me frefi manfin. Yo awia yi eden na wo ka kire Awurade awia yi. Me do that say that ye bebre o makwem no ogusu ye. Asidanka Akropong-Akuapem. Wa hwe me so. Wa ma ehu bona ma nte bone. Bebre na ba sikani ni mu ama me. Dana se. Awade ni na aso. Ntino. Amen. Wa yade manfefo nyina. Nyame enhyira mu nyina. Na ene temafo manfefo ne ayifo nyina dodo afo nyina nyame enhyira mo papa nyame enhyira mo pa nyame enhyira mo na onka mo ho ewo odum kese a Awurade de adom se ebreso se a mo hye na monyam enam afidie yi so akomai 97.1 eye mintimi emfa ofre ni bio enti mamentum na afei memfa wo enko we Lord multimedia ebutumu ewo edukrom Akuapem tieniye obutumu edukrom Akuapem ose me nka nkyere wo se ineyi se wo pese wo ye banners posters photocopies na afei printing biadia for ani kyerem mesrawo matome line mintimi emfa course ni bio enti memfre wo fra mintimi emfa wo bio mesrawo obuo ani inidie kwan so enti we Lord multimedia sebra na fe printing hunsem nyina omonhwe na omonya ni nyina emfa ma say ani BC ni nyina obetumi abe check resource ni nyina we Lord multimedia omo ben edukrom Methodist asordan no eho eno omo butuo bomodin se odi wani ebe kire ho na fe normal biara a opesa wo ye me say ade biara ye di computer eye de
we Lord multimedia for ebetimi ahwe na omaye e de ama wo say kama na fe wani age na wani genso atimi awie epeye o pesa o ye t-shirt bibia fako na we Lord multimedia for enhwe no monye emfa emma SB anointed otumba se bra na noma papa nyinara omo nhwe na fe ka no adwuma bia omo nhwe na fe omo nya sa no mani nyina so emfa ma na no mani nyina entimi entoto yie nso Enfa emo a Jaffrey Herbal Center ebutumu wa dukrom Akuapem apredi kwanten pon so na a Jaffrey Herbal Center for ebutu asem nkanche say yare biara e how say e bia stroke account edward from a Jaffrey sem nkanche say bomode na for ani kirem e wona so ye oti ahaban am 7 days no sorry na kire say awrade wode na ase e de ama otumfo enyankopon antifo ani kirem a Jaffrey Herbal Center na fe onhwe no omo asem nkanche we your ba ye ware mfie du enum ensia enson bomade sa wode wani be kire mu ewo a Jaffrey Herbal Center na fe wahwe na a Jaffrey atete haba ma no waka bom e de ama na bibia atimi akoyie nso e de ama say kama anointed best buy ebutumu e okofodua okrase 10 kwanta e no mo wo seme kanche hotel wo iron microwave kettle blender ni nyina egu na jose ho fo ani kire mu e ho ho no na fe kwana akwachi no ma papa ni nyina ebi e wo anointed best buy na fa bra fie na fe fa betutu efie enoma nyina kofodua okrase 10 kwanta na omubutu fo ani kire mu ho okwa noma nyina ebekoyie ama na fe noma nyina so atimi esisi so dwumadie no edi ede maye ni no wagye so se ayeyi enka awrade osomfo elder Seth Budu fireman ena awia me no edi dwumadie nyame yadoma ye besia hia bio ye sori so na fe de drive no de ato house nyame nka ho na omoa na omma bibia enkoyie emfa emma ewo Yesu Kristo dinu jeme so se amen ba